Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing samla maulay pelun menta kasngi kelalit banyak kendu iu ba sanbor sulai ubade menteri bade kemi ikatanan arts and culture hakabai de berkamat ban pinkan riak no ika CRPF camp kabadan hajingking maulai shenyu shillong uba Samuel Biam ubade presiden jong SSMP ulong bana kalyang kasing samla maulai pelun nakapor syakapor kalay pinkan mau ika sarkar bagade ban pinkan riak no ika CRPF camp na maulai henrai umyo satya ya unu usoru Ulang bahadian ke SSMP keladak banyak kendu iu baksan bor sulai mentah kesngi nakaliang baksan bor sulai ulang bak suarar keladak ban mang san eka kejaka nakabenta kejaka ya ke CRPF camp barki MLP ru kindon lang haju henrei ke jing e pat ke sulong baki don kikin hun kibala persya ban pen kenria ya ke CRPF camp shenyu shillong Uba Samuel loong bahaka jaka jong ka CRPF camp ka sarkar kala de ban bu no da rehabilitation center ni ka de-addiction center hapok maulai na benta ki khun samla ki balangop ha ki jingdi pen buan Yang semalam mulai belum kejiwan yang kedua ia Iba Sampur Sulai di Minister in Charge Art and Culture kadeh lo kenongrim ke kaman bahmat ya kadeh namata ketika CRPF camp kepada mulai pi ngasai pilai ini mungkin segi press and media atau por dan kejenghi keba ngidiman ban shift no ya ketika CRPF kam nak mulai pi gitu kejeng demand ban shift no ya CRPF kam nak mulai kadena do betul betul efek jo arajar arpoi lah nak arpoi tahi hadir untuk kadan mi kejenghi atau kan santrik jo mana Agustus jo sedang melala te kani kam hoi ngilanang remind nak por support teh ringi kepat iba mi unu so teh de hak por ngada kan mau sak bade hak ni ko benai fak jong aku artri benai fak ko por bakadan bui ko program ko mulai ko cipir sarwan ni remind kan ya kene ka issue na kalian ku cipir sar to por ai ka serang ba unsa ai direction show arba show arts and culture minister ni ibat hak art santri pada kalian jong minister in charge ulah khot ya kini ke stakeholder kata kebot ke CRPF camp di MLP nang tala nang baklai mat ba napok ko urban ban walk out ya kini camp ban shift ya kini CRPF camp satu bawi ba kejakan kata ka bumot sa ka satu support new solo dah bini begini kontak kini ke camp kelas sak pendik sak untuk tegidang yai up kena KPLT ban kalian ke department ke simkia ba habang ya penduk mentak sini ba sampor sulai ila persmo yang iba kejeng kolong ba kalian ke departmen kila dan kejeng temu ban kerja ya ke CRPF ya gini ke CRPF kam nang tena ko mulai henry pan kalong ba kalian jadi tu stakeholder ke badan hang ke bomot ba ke CRPF lagi he jadi CRPF ru kila long billing ban kerja dan kalian ke korban ke pengikat ke kejeng tu jadi pak sambor sulai kalong ba ya tu yang ba ladap mang san akar ke jaka sa gini CRPF kam nang beta CRPF kam ke bomot ba kalian ke MLP ru ke dalam haju kanang ba entek lah kami dan kenu teh henry apa yang juga ni kejeng ya lenti kami bat ka hatu kopor itu ini yang bagadan ki kenhun ki bersya nak betaban shift ya ke CRPF kam satai te kami jeng ya hang ni kendian te ki kerban ba kini kejengwan kejengi ingin sekam baga sarkar jela lembaga arts and culture nak ka digi kat gini ki department ki betul ko ki shift halai ni pi ka kejengwan kejengi ni banyak kendu ya i urban affair ya i arts and culture minister kam dei ya holor kata benta ni angnut kalong ba kung mangilakeran siya i-minister kontak sini kalau bagi bahag itu sih ke bagi presiden sih ke bagi IT sih kalau bang haga jaka CRPF kam keserkaan nama kat hidup betangan itu ipi kamdan yang kami rehabilitation center dan di de-addiction center nak bentang di samla ki kun samla ki bunga kontrol yang nak bentang ke CRPF kam gimana kami CRPF kam ipi kat kun kejing kelaja kepor kalau bagi dan kami ke de-addiction center dan di rehabilitation center pemulai tinggi lakan tu i ba ya ladalong kepala ladala bersiap CRPF kam nanti kemudian bu no set up no nak ka de-addiction center dan di rehabilitation center pemulai social welfare tegina kali kejongki kilalong ya ki kisongya hak ya kenika suggestion ke bagi ai mangi nak kali kesek sama belun nak bentagi di jengan kam pingong kemongong mene baka jeng ya kalong ba nak kali yang keserta pat kadang ke situ ko jeng ya ditang nak kada bagi don bilik persa henry ilong pat ba kin sa walk out ya kam dak ka khat lang ya kini ki kunhur ki persa kana ban solve ya kenika problem lamar ko pesan ya kalong ba ha perkhat nam tok pai ba dan jeng kam pai ba kini kita ke di addiction center beling community kenika di addiction center ada rehabilitation center kalong ba ngani thu ipi ba kejeng ko mun ba kilong yang kham tam gini kilong yang ki penduk jenjar ma ki produk wa gini pa ki em singi dak ki kami basuk kam belakan dari ko problem iki kalong ba
idan ki khun ki bangok ki ni ki jikdi us ni khamtam yu drop ta bakin le sha ki private rehabilitation center ka sham jinge yaki ta ha bagi sham jinge yaki te ndal nanti da kumai ta ha bagam nanti da kumai kadi ka kamram ku jungi bagi kit iba nak tak belak salah kadi kamram jungi bagi persno ta ha bagi persno sha ka government kumta sotunat pada kali iba sambor sungai la karan direct kumta yu minister in charge ka social welfare nak kumta kadi kam ta kali minister in charge ru uang bersim khai mereka khmat jungi la karan bane layu la karan sai ba sim khai kadi kam ba ka ka suggestion ke bahan nak kumta ka ajing mentua jam di pagi song jam jela khamtam ni ki nomji duk jingi ya ba mla ba siu rehabilitation center henry hagi private rehabilitation center henry la kadan de sarkar alis kan jing siu kan rek berat kadi la berlai kadang ba kan lo jing mentua dan mentar jumpi henry ke jing semua ing pokong san ya kalau ba CRPF kan de mengilan di man kalau ba kidi ben shifting equality ba kan dum dan su kan no jing ke jingwa kan dum su ke jing ya ni kan ba kan dan jing stu jumun la kadai nak kuai kan kun ke yang iba persar tinggi kerban sekian bahkan dan kajing efek kajing setuju cuma kenang bahkan long kajing bentoy dan mentang ipat yang song jak song mulai ujuk hingga jelah berkuai ba ai botol CRPF kam shift away kenang ba katipat nyok penempam sedak kuai bat kajing dekam tu baik ba kebab ipat ba song jak song mulai dia penduk mentang kan ni kajing anggo jungi kebagilan di man ikan sekian bahkan kam kerja be renti lada kam dan su kan kajing jumlah ni tai kata kan kajing anggo jungi tadi kadi baik nanti nak pon dia sulong kita bikin pun persoalan tai ikan ba nomor bakar kum kecil tu jangan ikan dik begitu kuat berbaik nak cakap. Ingkarban begini kita suatu lang ini kecil aja. Jangan ibat ngangai sekam bala ada dalam begini ki veteran jaga megalia MLP, jaga MLP, megalia polis. Am try makan dan kami kecil ya. Kata ini ketiga jika keren kebagi layar tai sedih ha, berarti akan dikubur mentah. Ingkarban sekam lupa ya kita dapat semula itu dan kita dapat jadi wigi konsumsi hak polis kasus. Kita sekarang lang kayaknya kena kemat ni iba kan sedang kat sembeli dalam maklaka sedang perala ni naik kering. Ikan makin rak lagi kena kemat. Ya kena kemat kenang ba kena ke jumentuan. Pi ke jumentuan ni kan itu disebut baru kemat bagaimana bah ni hang ni banyak kenduk yang bisa baca. Kalau berbudian ya kena ke isu mardan. Berbudian ya kena ke isu mardan. Temang ni kenduk yang bisa baca. Dia kena ke kampung sah penting. Regim saya kenduk yang apa kena ke sini kuat lah. Bakam kembali bersatu. CRPF kan kakum ke jembatai jangi minister in charge kalau sakti support new slow dege nagalian ke jongki ke ong pi la dapat ai ke surat mana yang baila dege tu ini ba in ai san akar ke jaka ya kini ke CRPF kan unjuk undang betaki MLP ke bahap ko ke larang baklai ke jaka ke dia joko orban